Ka senjuk kiseng samlash nong Riboy District Unit, haringkat ke HDFC Bank Nongpo Branch, mendakas ngi ke khatsau terik nailar arajar arpulai, kelapin long ika blood donation camp, ha blood donation center, kabadon ha civil hospital Nongpo. Ha kene ka sngi lawan ban ais nam da kinong ya lam bah khmat ka senjuk, haringkat ki dukhat bat ki riurang ba, ki bakwa ban shim benda bat ka senjuk. Ha bakren syikilat pathai kubor nakaliang i chairman ka senjuk kiseng samlash nong, usamla Iristun rindong sngi ulaong bakane ka jinglet no senyang jong ka seng samla kalong kumshi benda ban pinti kena bakane ka blood bank kan don bet ka snam kenang baki bapang bashitom ki badon kam kerki ia ka snam kila ban yo bet nang ne to saisin kemban yarap lang mentinti ulang ya ki bapang gi bistom nagaliang ka senjuk seng sama shnong ngiwan nang ne po civil hospital po blood bank ban ai semua ya kasnam kejongi sia ki pardo kasnam jengi kamtam e gitu kiba duan negeri ngi beduk ba da ka bangi ai suhai kasnam kenang ba enla ban pensingan ba kene ka bank kan don me kasnam ba tada kinu nong pang kro no por giron kam kinyo ya kasnam kejoki te negeri yang jengi kesenjuk ngewan kumba kasan ngut kasan ngut ki parlok bat kisaran gi bersawan syusbet bat ngi donate dengan kasnam jungi kum kadak ban pen I ba ngiran kam hi bat ban air ke noksa shkwe ba don kam man ai kasnam jongpi nama ba kasnam kediga bala ban ai jingim bat kumta ngine simkhia ba ngini rap man ai jingim ya ki wipat bat kaweng kwa banong ba nagaliang don gilung sam ki ba ju phone ngi brush kata ke bisi jong basu ba ban ais namlang henry anda bangi pej kalau ngi ngosem ki gedon bun much para kidon gi beheksa gi bodybuilder henry yo man trial jong ki nu ais nam kadau golong hitting di kamdan ai penting ngi ais nam ngi ais nam su pangat kamat kepat bat kam tamlishin po visit ada pi ais nam su pangat yo tia yo dem sup bahan di kutang kepat pi baru ki badan ni kamat si man ais nam semua ban ais nam lang kenang ban ngila penim ya kanong no jingim kabadan kam ya kasnam nang taru nagaliang jingi kesenjuk ngidon ngila de bekran ba ngindan na kajong ka blood donation cell but ikwa ban pentip spi paj ba bagi badan kam kasnam pila ban kontak ini ba ngiru ngi mangi bredi ban ai kasnam jongi kublish